Amen. Nanjye turema ndashima Imana. Jewe njo umugabo yaragiye ahantu afashe urugendo ariko biragoye kugira abana ngo ryama mudafunguye. Genda buri kintu na kimwe by'ubufate buga n'udafite ikibazo cy'inzu asiga indi kibazo. Ndavuga ati sinogutelefone kuko nzi ibintu byamujanye reka nume ariko Imana yarashiye mu muntu ntaziga no kuri iramba ndababwira ati mufungure ibyo ntaziga ukomera amashyi mwami Yesu Imana ntizi muri byo bigenze. Amen. Anje ntabwo gushimira Imana yewe narakwaye ndamara hafi imyaka 5 batwanirindiriye nigo mu muhogo umwana wanje afatwa ngeze kumubyara no gukurikira ngana kana kazongo twatsa tukura kuzana ikaduka tukatunika injira tujya mu mitro amahoro tugaza kumva dusinzire ibintu biza tukugira mitiro rero ndashima bashitse ngaha ndabona ko hari ibintu birahinduka akana kanje mboga mu kariko karatwara mitego kajyama kandi naje uriko biraza naho bitarahera ndaza ndategura mu rwako turi Imana na pasteur mwe mubibubanza hari ahantu ku musenyi wa Bubanza yego naka kana nyene naraje nako nyene gakokombo kugira twafashe mu muhogo bikonka neza mugabo ndabona biriko birasa ubu rero n'umushimira Imana kuba nshitse nk'aya masaha y'umutima nisinagira ku murango cyangwa mw'ijoro iminsi yose naba nabunze bikaza bikantwara umwego no kumara ngo byarashika no tukazishobora kuvuga bakandi kumusengera nari nagiye mu nzira ku masengesho hose biranka ndaje kwa muganga hose biranka none ndabona yuko naho ntatora agatero biriko biraza ukomera amashyi umwami Yesu tujyana n'uwo mwana wawe mu gusengera bariya bakozi b'Imana n'abo bana bose birukana abadayimoni. Amen. Ndashimira Imana Bogerenga yarangije icyaha cyari cyaramboshe nkababara cyane kuko nagikora buri munsi nkababara yarangije icyaha cyo kwisambanya Bogerenga ndashima Imana cyane Yesu ashimwe cyane. Amen. Amashyi kumwabiriza. Amen. Ndashima Imana cyane ngamba kwita umukozi wayo yasengeye ari kimazi yakoze yewe rumva narivuye ku isoko ntaje gufungura ari umama tuzisigo rero byaramufashe ntambuye gufungura bishobora mufata bimaze kumufata ndibaza none gamana hamupanga kataburu umusenga hari asengerwa nani nanje ndibaza none nanje ko ntari umusenzi ibi bisigo nkabona menga birakomeye ko byaramufata ukamenya nyene umuntu agenda nkakujya kwinzoka akati ndabona ibisigo byiwe birakomeye Yesu nzikora ko tubabwira ngo mugire umwete wo gusenga rero cyane ibuka ko ufite amavuta ndatora ndayisiga cyamengira hari nyene byamubise hasi cyagenda ndamusiga mu mutwe arafite menshi ku maguru hose mu nda ndabati imbaraga z'Imana zimwe amavuta zibashe kwirukana ibisigo byose biri mu mara ndashe kumubohora umumama bonomega ndabati imbaraga z'Imana zimwe amavuta dawe ibisigo biriyo atangure kugawa abantu bashengerera haza abantu niyo kwiyo barabara ryacu bakubindi gusigara ndumwe barantana rugamba nanje no nkomezi cyangwa nanje barazana bibiliya kumana yikubita mu mutwe kuri Imana yarakoze aba rero kandi aba rero kinishimira Imana bimaze kugira uyu munsi kandi zongeye kumufata mu gitondo ariko ndasenga kugira ngo ushobore kuza ishabira mufata kubera ari ukuntu bashwanye n'undi mu mama asharagira ibintu by'ishafu rero bishabira mufata bagati ubu rero ngoma nakuboneye ubu ntabwo usohoka kumusengera ngo ndagusengere ndi mu nzu cyangwa cyangwa mutagisiga bagati Imana ubwa amavutenye ubushobozi buri Imana amavuta umusange hariya ibisigo birimo mu bivero bagati ndasohoka cyangwa gusohoka yakize cyangwa isaha yose ndiko ndasenga burya navuze ngo wabe ngiye gusohoka cyangwa yakize. Amen. Uvuga ngo muri umusenzi kandi umara isaha yose uri kurasenga uzi abantu usunda gusenga badashobora kumara isaha ahubwo uri umuhinzi uzoze ndagufarumeye ahubwo ubandanya gukubita ibisigo. Aleluya shengero. Cyenda shaka mumera amashimana. Imana yageretse ejo twavuye muri serire tugeze kuhira nko mu masaha ya saa yine twicaye turi ku meza turiko turafungura twaziye tumwe imodokari yinjiye mu nzu aho twicaye tuyibona idushikire imbere yacu bwa kw'ishuri
dusohotse yinjiye mu nzu yasanze imodoka yarasinze ibarabara isimbarika nikushika mu nzu iwacu n'umujya n'inzira bomora irinjira mu inzira bomora irinjira mu nzu twe twabonye yatse amatara mu nzu tugiye gusohoka twumva umuntu ariko we ayagiserera aho kumenya igomba kubandanya iziyo tuje turasohoka tuja hanze ngiye kuraba nsanga bari bayirimo harimo abakuru babiri kandi bageze na baramuzi banje ariko mugabo bidoga bavuga ngo kubera imodoka yo wayihaye umukobwa akaba ari wayitwara kandi ziko atazi gutwara batangura kumera nk'abashwana peresha tuja ngaho ico napfuye n'ababwiye nti pole mani irakiza twebwe nta ngorane yaduteye kandi namwe nta ngorane yabateye nziza hoza igipolisi bagashira mu ngiro vyabaye hama mugakoresha inzu yacu je nashaka vrema mu nkomera amashi komera amashi Imana mbere urazi kuba uri mu nzu ukabona urupfu iruhande yawe ariko mubona Imana idatabara aho uri hose ubona Imana ataritabaye urupfu rukagusangayo tubaho kubera ubushobozi bw'amaraso ya Yesu. je ndashaka no gushimira umukozi w'Imana kubera kenshi iyo turi ngaha turi ngaha yamarika arasaba yirukana impemu z'amazi muri icyo gihe je naciye ndabibona kuko n'amasengesho twayegejeje naje narakivuze icyo gihe kubera kenshi je narabaye mu mpemu z'amazi kenshi icyo gihe navuye mu isereri nanjye nagiye mvuze Imana ko kenshi namwe mbaho mu matsinda akaba amaze imyaka atayubwira n'ubu tukigira amatsinda sinzosubire kuyagira shima Imana rero kuri twese abari mu nzu n'abari mu modoka nta n'umwe yagize ikibazo na kimwe nta n'uwakubwiza Amen.